Abusham for your sign, Emma Aqua baby on your sign church will be a wonderful good morning, wonderful good afternoon, and wonderful good evening from Bibia Oshia Fribia, Ghana TV, as you know, Nitia, say, and there Aqua Yawadana say, Bobo Sumen on the Tosso and song about 15 million mentioning him. That is the 7th of September 2023. Nebushing, Mrs. Wope TV, Papa Pan, just and some tough for ma. Young one yet in a canny to me the Babel Sumo and number modern now a share Ghana TV. Ebushing. Say na benya bi nyina yeta ye no say bia wo first time afi na wo hwe Ghana TV de nya bomoden wo baso a na wa like wa comment wa share wa subscribe say na bia ye latest videos a ye bani nyina no ye betimi e de asomo papa pa what you say na me say chese awia yi sabre ya no pa ya nwumre ba de sem ya wo hwe ye me say enkomo e wo fie ha what you say wo pe ba bia no kore na nkasa wo pa eno ni Ghana TV afi no baso abomoden wo de say just follow Facebook, subscribe YouTube. Jawadwen chefa to hono mo. Eba kenkan nyina de ama wo ma bibia timi akoso kama. Na busuan. Papa yi wo da TV so yi. O boy siki. Wo boy siki. Ya enya ye de say papa oye sinitwani. Na ni dia nkasa ehia adaka mo de Nana KOFI agiman. Nana KOFI agiman wo boy siki. Yenye ni wadan se papa yi anopa wi anwumra homachen ti se antofom obaba be kana sem se prekese no de egu ho se ye o se nye o se de de ne beba o se de de ne beba no obaba ka no de ato ho na busuan ebia na video no nya bi hweye papa ba besisu edua se wono wo boy siki de twadi ampon kwa me nyankopon Wanye ne kren finisem said Vice President Alhaji Dr. Bawumia eba be Ghana mampania. Abusia me say dia better form o my Ghana dia better form obiasi bia nhwe wo dia ne say subscribe and follow JTV Ghana. What you say? Ghana TV wo dia ne say just subscribe e dem pepepe. O boys ki say twedi ampon kwa me nyankopon won twia ne ka wanye ne kren finisem se Alhaji Bawumia baba ye Ghana mampania nampo se twede mponyanko point ni anye ne kran fini se ma wono won tina o my Ghana mu wo betu akwakope Burkina Faso Cote d'Ivoire baabi akwakotre fi se ye nnedi ho adanse se wo my Ghana ahotire aye koso no enafom ahotire aye koso no abusuan obasiki se enafom emu oram Ghana fo bre Ghana fo tempenten kwa ahotire anopa wi anwumra so de obedi kura na akwakweden Oma school fees untimi ntua ofoka ache se bebia ya sa kura the tax ababeka ho no boy sikiti ma wo se ebe kakra enfrema ya ho me nyina no ye betua ka ya bati tax de afiri ho ne se opani kase JTV fo ya ba wo na ase ensem a wo kan be ya nka kire yemu ano ase de ogusu aka na oka ena Ghana de se nyina tempenten kwa Ghana de se nyina kikam obi esu Wamani mo ayedin na wan kasa Bawumia Vice President Oboy siki say what tina akonwa isu se Ghana mampani abedi akire emfie bebre nie ye besi usu anka ehye wo ma wa wo bo achi do man kasa akura de wo kura de chese ko wonya hwe Oboy siki asemu ni ewu wonya hwe eba na wo ba so a ye hu taku ye hu sempo a ya hu nani so ana wasi bibia anya ne ya bibia anya na bufu se Vice President Alhaji Bawumia e kan se mi se ye bet $3 net na ho Oboy siki se Vice President asema o kan ye ni ye bet $3 net na ho abusuam mi se o budget Ghana TV platform so a e ya na wase subscribe no like it wasi die nti a wase Sir Vice President Dr. Alhaji Bawumia eba be di Ghana President pa wa fie dey anim abato yi mu a wonu wo boy siki anagiman wo say twede amponyankopon ne kra fini nsem na entimi mmamu da biara da nya abra wo no te ase na mpo se nyankopon anje ne kra fini nsem na se Alhaji Bawumia baba Ghana mampani se ki monte na Ghana biu obetu akwakope Burkina na se Cote d'Ivoire baabi e de atena che se abusu am se the flight e wo Ghana TV so ni wo ba so abomodin she
What I say? Bomadi share. Na I like it. No follow, subscribe it. Na if you ntimi ni nkomo. Na bibia ntimi nkoso kama. Abusia. Apomudi de hu hia. E de asire be abema Kinaata herbal. Kinaata herbal. Hwe ma me sa malaria etridi say abusia no. Wan ka sa hye wo mfi ne wo mfi hye wo nipadua mbeti asofa abrobe ebo wo de a. Abon made dia pa de a abusia yitie mi. Ebia me ka say wani su ye obisi basa. Uhu kotoku usi kotoko. Ati ase wani su wo sede hu nyoma bi ye aye bisi basa we. Wo hu kotoka usi kotoku. Na just ase eyesight no wo ye nya problem kakra. Bomoden Kinaata teba fo edi hu dwuma ye pa. Wo de ne se ade bia fa pomden hu bia no. Omo wo no ahodo bebre nti wo yade ne bomoden na afia ne Kinaata teba fo nkonkodi nkita ho. Apomden de ye me mpa ebo kese nyina nse wa wo hwe me ubenya apomden papa. Enti Kinaata teba no se bia wani so na keka wo made dia wo sisi koko wuntimi ne di. Wanya broken heart kura me say Kinaata teba fo betima repair dia amawo. Enti broken heart fo e. Kinaata teba me se mu nko ho. Wani na ya koko wuntimi ne di wanya broken heart. Waso ya wutimi mfu. Wutimi di sa o menda. Wo so ka se ma wuntwa so da. Hwe ebetimi aba ne nyina afire nuane ayedie. Enti ko na afia ne general organic foods fo nkonkodi nkita. Se na bia local foods a etimi promote healthy nutrition se no wo so kono konya bi. Kontomre wo ho emo wo ho beans wo ho. Egwemi wo ho. Dawa momone ka ko. Prakase akeka duro amako enya adoa we be se ntropo everything organic me say consult J Nel organic foods the Nel organic foods like I say to mo so no masori Ghana ha ba bia wiase ha ba bia wo de ne say just call them na fi omo for delivery no emfa emre wo na bia wutu akoton anase wankasa open wan wan ebusu anche emfa wo ton ana wutu acheche de amandomfo ne adofo nyina wo de se fre wo mo obetima aboa wo sanso bi na sadia sida ya so ebe my glitter and glow cosmetics ebusuya ma ho na won kasa sabre ya mpena nso obe pimples bebrebe na woni mate atuane dabi wo de ne se bomoden consult glitter and glow cosmetics Ghana ha ba bia Accra ha ba bia wiase ba bia o betimi aboa wo se bia ho na betimi akasa ho na betimi sipi asita na bibia timi akoto kama ya bia nso se wo se aya malaria wuti aya ahohye fever broken heart ba bia no apomden de ho hia wudidi ye afri general organic fo ho no na wo sere nkupa enso de free glitter and glow cosmetics na bio wasa akwaje apomden hwehwemu afri Kinaata herbal fo ho jase ankure hunu na yedede Kinaata herbal fo de yente se o maba kosem ene yanom fo de ni bia ba bepiem what you say abaso body aso de ni eda bebre kwa sansu bio na ye ba general organic food so a local food productions abaso body bebre both international and then locally ya bag glitter and glow so a abaso body so de bebre kwa omo nko na ya omo product obo be say authentic pa quality high standard esiso say ya adwuma wasa ye no saa na be ye pepepe ebusu yen the flat adwuma de eni agopia no me say be sia medium de so no so phone na K Jesse Abrante koso a na afia hwe asa fe no ba like it, follow na subscribe it. Me that's like I say part of my producers on duty my son so ana Admon Opoku search fucking beg what you say producers on duty I Mr. J Ghana we stand for the truth abusia bombarding like it, follow subscribe it na share na bibia entimi koso kama medium just no so phone Nana K Jesse Abrante ya ba se hia bio koso a na ehwe subscribe follow thank you very much.